anak tuku seneng kene. Ya, mak mau. Ya kan ndekmu gak ketok. Gak apa-apa yo, mlebu YouTube yo. Mlebu TikTok gak apa-apa yo. Ben terkenal kowe yo. Cewek ben cowokku cah mlebu TikTok ngono ya. Halo Seno. Halo. Ya. Aku dolan ning Pantai Indah Layur, mampir sostel Mbak Kepo, dijamin rasa telur mantul. Yo. Iki le bocile. Maaf ya bakule cerewet ya. Kepo nisan yo. Iya. Jenenge Mbak Kepo, yo dadine kepo yo. Iya. Kamu itu lo lupa. Iku tenang kamera tenang iku engko. Gak bodoni aku, gak mbijui. Batine kok ora HP ya lah. Batine kok ora HP ya ngono melongo iya. Melongo iku ne. Bocilnya melongo. Amit, dadah sih. Dadah. Dadah mbak kamera. Ada pembeli lagi dari Sulang. Nah, bakule melak aksis. Edisinya masih sama, jualan di Pantai Indah Layur. Ini mbaknya dari Sulang. Main ke Pantai Indah Layur, mampirnya ke sostelnya Mbak Kepo. Dijamin rasa telur mantul. Inilah mbaknya. Maaf lama ya. Melayu dhewe mixere, grogi mixere. Ayo telur, kamu sudah ditunggu mbaknya itu loh. Kamu kenapa nggak nongol-nongol? Nah, mbaknya sudah menanti. Tak ini loh.
Wah, duwike biru. Sampeyan sitok njelekake iki susuke, Mbak. Rp25 ya. Cek, lu belum loh, jangan lari. Masih kurang. Masih kurang 15 juta, kok mau lari? Gini aja, Amit. Nah, Amit itu Amit. Ya, semuanya. Halo. Ya, udah ya, makasih. Dadah. Nah, inilah orangnya. Bakulnya tak eksis di sini. Maaf eksis bakulnya ya. Nah, edisinya masih sama, jualan di Pantai Indalayur. Ini ibunya datang lagi tadi borong dari Sedan main ke Pantai Indalayur, mampirnya sosanya Mbak Kepo, dijamin rasa telur manjur. Inilah ibunya. Cepet kok Bu, nggak lama. Tadi kan prosesnya kan banyak, dadine rada lama. Mau langsung pulang kah? Mau pulang. Udah dari pagi. Iya, loh, dari pagi kemana aja? Sarang. Oh, ke Sarang. Berarti ini mampir-mampir gitu. Nek boten mampir-mampir, ya boten tugas sosialnya Mbak Kepo nggih. Kan rumahnya sampean kan jauh. Sedan. Iya. Tiap hari rame ya. Ya, alhamdulillah liburan mau sekolah. Sampean nggih ikut meramaikan kok. Nggih. Ini tadi nggak sengaja. Oh, nggak apa-apa. Nggak sengaja. Ya. Tapi sampean alhamdulillah kecantol sostelnya Mbak Kepo. Iya. Di wingi niku kol nggih, ruwame nggih, haul teng Sedan. Masuk cok nggih. Berarti jenengan alumni nggih. Maksudnya pondok nggih. Ketoke pakaiane kok. Dagang ya. Nggih, gak apa-apa lah. Dagang cincong. Nggih. Duh, lokasinya di mana? Oh, Sedan. Oh, lokasinya Sedan. Di pasar apa di Meter. Mider? Loh, teng sekolahan. Enggak ada ya gerobak. Nggih. Mboten maksudnya nek kula kan kepengen ngicipi es cincone. Di mana kan gitu. Sekolahan. Sekolahan saja. Sekolahan Sedan. Tak kira pedagang niki teng pasar napa teng niku. Mboten. Kan kepengen ngicipi cincone. Nggih. Iya. Maaf bakule kepo ya. Iya, makin rame. Kan habis pulang kerja. Tapi nek minggu malah full. Niki kan nggih. Di minggu dekne nane full. Ya. Niki kan detik-detik mau masuk sekolah. Jadi ini rada alhamdulillah. Tapi selalu rame ya, Pak? Iya, selalu. Tapi nek hari biasa Jumat 1 minggu. Ya. Kalau saya di sini bikin sambil jualan di sekolahan dan iki jemput anaknya. Saiki anaknya alhamdulillah kelas 4. Naik kelas 4. Naik kelas 4. Iya. Tapi tetap harganya 2.500. Enggak. Enggak, beda ya, Pak? Iya, beda. Beda. Di sini soalnya Oh, gasnya. ya, Ya, di kalau es sini. cincong kadang ada yang 2.000. Iya. Enggak. 2,5, 3.000. Ya, paling mentok di sini 3,5. Kalau di pasar Etan 4.000. Di sini 3.000 malah. Di pasar. Tapi kan beda orang beda, Bu. Kan nggak sama. Tak kirain sampean mangkal di pasar, taniku kula tak mampir ngoten no. Nek jalan-jalan di Longkas kula kan healing mbek bojone. Ya, 3 minggu kan nggak healing. Sama ngonten lah pacaran. Maaf ya curhat ya. Enggak apa-apa. Kita kok bisa gimbir-gimbir yang satu. Di jualan di sekolahan malah enak ini Bu, kan nggak ada sedan. Malah sate, tangganya sampean malah jualan di Lasem. Enak ya? Iya, alhamdulillah. Makanya aku beli buat anak. Iya, alhamdulillah free. Sostel berapa, Bu? 2.500.000, Mbak. Iya.
Versi 4 ya. Ya, sausnya dipisah apa dicampur? Ya, dipisahkan ya, angger mboten pisah mbek bojone nggih. Nah, rumahnya mana mboten kula guyon, Bu. Kersane mboten ngantuk, Bu. Niki sampean tak lep, Bu. Emang nganggo lab darah. Ya, lah piye? Lah ben masuk TikTok lah sampean tapi menjauh kok. Ya, tapi sampean menjauh gak ketok. Sampean menjauh kok gak Iya, ketok. gak ketok lah. Nah, rumahnya mana? Blora. Oh, Blora ya. Aku ikut ya. Oh iya, mau iya. Aku kan kepengen ke Blora. Edisinya masih jualan di Pantai Indah Layur. Ini ibunya dari Blora. Mampir ke sostanya Mbak Kepo. Jamin rasa telur manjul. Ya, amit ya. Makasih. Dadah. Lah di situ sampean masuk. Gak Abdul gak masuk sampean kok. Masuk ya? Ya harus masuk. Lah engko nek darani halu. Bakule. Nah, itulah ibunya. Maaf ya, bakunya terlalu kepo dan cerewet. Dan penonton jangan lupa kalau main ke Pantai Indah Layur, mampirlah ke sostanya Mbak Kepo. Jamin rasa telur mandul. Dia mau habis beli ibu mulakno muni ngoten. Terus kurangan Ya, beli 5 sedan. Ya, buat. Lah sampean dari Blora. Enggak apa-apa, namanya beli enggak apa-apa. Ini namanya rezeki. Ya, nyatane sampean ya kecantol beli 10 juta. Iya. Pomo nggone sampean gak adoh tak parani, Bu. Iya. Sayangnya adoh. Oh iya ada Blora, Bu. Cah cilik-cilik. Dari ke sini terus apa? Iya. Anu, Kalau weekend di sini, kalau liburan ya standby di sini. Kalau hari biasa weekend saja, Bu. Soalnya punya anak sekolah. Nggih. Kalau di sini Jumat 1 minggu, Bu. Kalau fullnya. Maaf lama nggih. Malah dijak curhat nggih. Dik wau bis gudi dik wau, tiang Jepon. Nggih, bis gudi dik wau. Sampun pulang tapi yo, tapi tuane kok. Lah jenengan baru napa? Yo sak otoris. Oh, nggih, enggak apa-apa kan Blora enggak ada pantai. Adanya kolam renang. Iya. Aku sih kepengen sih moro niki napa Blora ngubungi Blora, cuma belum sempat. Ada terus ya? Nggih. Lah 3 minggu full lah niki. Iya, liburan. Nggih. Ngantek bojone tak kon mijeti, keselen. Iya. Ya, jual suaminya juga. Suami golek nggih. Tapi nek ndekne kesel ya sakake kula tak kon mijeti. Tapi alhamdulillah dipijeti, Bu. Ada kok ya? Nggih, sayang kok, Bu. Malah curhat, Bu. Bakule tukang curhat, edisinya curhat bakul ndok. Bakule kernyan nggih. Nggih. Nggih, enggak apa-apa, malah enak saya anget-anget. Cilik. Nggih, enggak apa-apa, anget-anget. Nggih. Lah pripun nak mboten ngoten, nak mboten tumbas hostel Mbak Kepo. Ya, sausnya dipisah. Nggih. Nggih. Kepo. Ya, lah jenenge Kepo. Kamar mandi. Kulo ning kono. Ya, kamar mandi tinggal dulu nggak apa-apa tak gaweke nggih. Amit, makasih. Dadah. Lha duwe kok biru iku niku Amit 30 juta. Sampean sitok yo njelok akeh kok. Ha wis nongol nang sampean. Bon. Ya ora apa-apa, nongol nggak apa-apa. Ya, sampean kan habis nongol tadi. Nongol lagi nggak apa-apa. Buat anaknya oleh-oleh.
kira-kira. Iya. Tapi kadang nek seneng asin meni kurang asin. Ya, tapi nek bagiku kula soalnya masak tidak seneng asin. Jadine nggih alhamdulillah kadang enten cocok. Tapi nek mau mboten kasine neh. Oh iya, pas. Pas dengan. Ya, kadang enten sing niki alhamdulillah kula niki kawit 2017. Jualan sosial ya. Oh, SD-nya 2018. Oh iya, malah lama sampean. Soalnya kula pertama dodolan sosis goreng, kedua sosis bakar, ketiga yang ini. Kula jualan sudah 21 tahun. Dan saya pakai daun bawang nggak terlalu banyak. Soalnya kula mikir dipakan nggak enak engko. Ya. Kadang kan ada oncelangnya, ada wortelnya. Iya, pakai wortel. Ya, enggak. Nanti yang beli tidak kembali lagi, soalnya beda. Rasanya enggak enak. Ada tepungnya sedikit. Tapi saya alhamdulillah enggak. Ini alhamdulillah telur rada Ada murah. sosial tapi kebanyakan tepung. Iya. Tapi Ada kebanyakan 1000. itu, ya. Oh, 1000. Tapi kan enggak enak, Mbak. Enggak enak. Ya. Cuman tepung. Kan enggak enak kalau enggak kembali lagi. Nek bareku amis. Ya. Iki adem amis. Ya. Tapi saya alhamdulillah kalau nggak ada sini kan aku pedagang keliling. Bojoku pedagang keliling. Nek sore keliling, nek niku mangkal di pasar Lasem. Ya. Lah kok iki apa ngono? Iwak sono iwake kundason kok yo. Boten di sini ada. Tapi sampai nanti belok kanan nih. Kudune belok kiri. Ada dekat niki lho. Dekat niki. Ya, Dekat mau. dekat iku kali nggih, sandek kali ning ngono. Sing lewati Ngodonya ora iku. Dia sampean ya bilang yang di loket. Mboten Ngelewati. ah. Gak ngelewati. Mboten lewati. Maksudnya sampean bilang sama lokete mau beli iwak panggang gitu di layur gitu. Ah boleh, tapi nek sampean bilang di loket yo. Lho, malah ora usah sampean. Ibu-ibu. Alalek kowe iku serius alek. Ditakoki kok malah iki piro iki piro. Aku tak meneh wis mantuk wae. Oh nggih monggo terserah. Kon mantuk. Dia mau melewati wis. Nggih, sudah melewati. Sayangnya sampean mboten niki. Nek niku mungkin nak sampean belok mandek kanan. apa ora ndek ngono. Lah iya mau dason mau. Mboten nak dason jenengan. Dason. Pinggir dalan mau. Nggih. Berarti tem mriki lain ten. Ada, tapi sampean mungkin kan balik kanan. Belok kanan mboten belok kiri, tapi nanti sampean di loket bilang saya mau beli iwak panggang di layur. Ada malah baru manggang. Ya dekat tadi kali tadi loh, ada leh. Madep sini. Iya. Tapi di situ ada gereh, ada ikan, ada garam. Ya, nggih. Marahi mboten disere. Nggih. Mau lewat panggang-panggang itu ora tumbas. Nggih. Kan ndek mau kan orang-orang ngono batene ku kan Nggih. fokus sing Yo, marem. Nggih. Niku gede-gede tapi marem. Tahu. Tahu. Seni dason. Tapi harganya ya beda paling. 30, Iya. 25. Iya. Sing sakmene iku 5.000. Iya. Biasanya yo murah ini ngomong. Kalau jualan di situ pasti laris kok, tapi kan nggak ada yang jualan di rumah saja. Terus Mbak berapa biji Mbak? 20.000. Ya, sausnya dipisah Mbak. Nggih. Sik sitoke kok kurang isi. Maaf nggih, tidak ngomen mawon nggih sampeyan. Kok dene iki ya woe. Kan nek kaget to. Engko mboten napa-napa dintosi, mengke nek keretane mriku. Angger aturan gagenan tak gua. Paten mau iso ana sosal tak gowo. Gowo ya wis. Nah jerene ndek mau 20 kaken. 20 tusuk. Tadi ya muni kaken. Enten sing muni aja kakek, ngoten ae ndek wau. Lah tapi ya alhamdulillah masih dadak digowo. Tesih. Nggih. Gagenan tak nyandak. Nggih, lah pripun? Lah jenengan nggih tumbas niki no kok. Sekedap nggih. Tenan lho. Aku gak ero. Aku yo ngerti nang pakanan wae. Niki kowe bikang 5 mbok pikir iku. Go kabeh gedang, go kabeh entuk. Ora uman jajan. Apa di jenengan? Anggur ijo, jeruk. Oh, nggih sik nggih, sabar nggih. Tak niki nggih. Aku kok biasa ngomong gak mangan lah. Kalau jajan masih enggak emang. Aku pengen. Ya, banyu ki tak go kan. Pesan ngono. Mbak, tiba ngiti buak ah. Pas tak mini ae.
Sampun bar niki nggih. Tak bedake lenga niki. Nggih nek ditinggal mengke tak oncolke nggih. Nggih, mboten napa-napa. Oh niki. Nggih, mboten krungu ae kok nggih, suwun nggih. Nggih, sekedap nggih. Iya. Sampeyan teng pundi? Gasipun nggih wau. Nggih, niki pitugas pinten? Nggih, mungkin tak niku jujule nisan nggih. Ya, 2.500.000 Mbak, satu tusuknya ya. Ya, sausnya dipisah apa dicampur, Mbak? Ya. Kedap ya, Mbak? Rumahnya mana, Mbak? Iya, bakulnya kepo ya, Mbak? Halo.